ntabwo yayabura. Pierre Nkurunziza yavutse ku itariki 18 ukwezi no kwa 12 umwaka w'1964 avukira mu murwa mukuru wa Bujumbura. Ni nyuma gato Burundi bubonye ubwigenge, urabizi ko bwari bwarakoronijwe n'ubwami bw'Ababiligi hari mu mwaka w'1962. Pierre Nkurunziza ni umwana wa gatandatu mu muryango wari utuye Ibuye muri Ngozi, ari naho yakuriye. Sumubyara yitwa Eustache Ngabisha, nawe yari umunyapolitiki akaba n'umukristo gatolika. Ngabisha yari umunyapolitiki wo mu ishyaka rya Iprona. Uyu se wa Nkurunziza yaje no gutorerwa kujya mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi mu mwaka w'1965. Nyuma yaje kuyobora intara, ariko mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 se wa Nkurunziza yarishwe. Nyina wa Nkurunziza we yari umufasha w'abaganga. Amashuri abanza Nkurunziza yize Ngozi. Nyuma y'uko se yishwe, Nkurunziza yahise akomereza mu ishuri rya Antenne riherereye i Gitega. Kaminuza yize kwigisha ubugenge muri kaminuza y'igihugu, aho yaje kubona impamyabushobozi mu mwaka w'1990. Yigishije mu ishuri rya Muramvya mbere yo kuba umwarimu ufasha abandi muri kaminuza mu mwaka w'1992. Bwana Nkurunziza yigishije mu ishuri rya gisirikari ISCAM. Muri icyo gihe bivugwa ko atarashamadukiye cyane ibintu bijyanye na politike nubwo yigishaga mu ishuri rya gisirikari. Icyo gihe ni nabwo yari n'umutoza w'ikipe ya Muzinga FC. Buriya Nkurunziza yabaye umutoza w'ikipe. Yaje rero gushyingiranwa na Denise Bucumi ari umwaka w'1994 ubwo bashyingiranwaga. Hanyuma mu kwezi kwa 10 muri 1993 dusubiye inyuma gato nibwo Melchior Ndadaye wari perezida yakorewe coup d'etat. Iyicwa rye rero rya Ndadaye uko yahise anapfa ryakuruye imvururu mu gihugu ku buryo haje no kugwamo abanyagihugu benshi, abandi barahunga. Icyo gihe Nkurunziza nawe yari akigisha muri kaminuza nkuru y'u Burundi, nubwo yaje gutegekwa guhunga mu mwaka w'1995 nawe yarahunze. Yamaze igihe mu ishyamba yihishe, ni nabwo yihuje na CNDD FDD. Icyo gihe yahise ashingwa guhuza ibikorwa bya gisirikari n'abari muri iryo shyaka. Urabizi ko yigishije mu ishuri rya gisirikari, akaba yari n'umuntu wize muri ibyo bihe. Urumva yahise agira amahirwe muri iri shyaka baramuzamura. Yaje no kuba umuyobozi wa CNDD FDD. Pierre Nkurunziza yinjiye mu itorero ry'abaporo, arabatizwa, avuka bundi bushya. Nkurunziza yabaye perezida w'iri shyaka ku itariki ya 28 ukwezi kwa 8 muri 2000. Ibiganiro byinshi byakurikiyeho, urumva Nkurunziza yari afite ijambo rikomeye cyane. Muri 2003 byabaye intandaro yo kwemerera CNDD FDD kwinjira mu mashyaka y'igihugu. Yagizwe minisitiri w'imiyoborere, ayobora ubugenzuzi bwa leta. Icyo gihe abanyagihugu bari mu bikorwa byo kwitegura kuzashyiraho leta y'inzibacyuho. Yahise anatorwa kurihagararira mu matora y'abadepite no mu matora ya perezida. Amatora yahise ashyira ku butegetsi Nkurunziza ku bwiganze bw'amajwi. Manda ye ya mbere yatangiye 2005 kugeza muri 2010. Mu kwezi kwa 7 2010 yongera gutorerwa kuyobora igihugu, yari manda ya kabiri. Yatowe n'abaturage benshi, ariko yagize abamurwanya benshi nanone. Amatora yaje kuvangirwa n'abo ku ruhande rumurwanya. Manda ya kabiri ya Nkurunziza rero yaranzwe n'ubwoba. Ku itariki ya 25 Mata 2015 Nkurunziza amaze gutangaza ko aziyamamariza kuyobora igihugu muri manda ya gatatu, byabaye inkuru mbi ku bamurwanyaga, kuko bavugaga ko bitandukanye n'ibyanditse mu itegeko nshinga n'amasezerano ya Arusha. Kuva ubwo mu gihugu hadutse imvururu, abatari bake batari bamushyigikiye bahunze igihugu kubera kugira ubwoba bwo kwicwa. Ku itariki 13 Gicurasi 2015 urukiko rurengera itegeko nshinga rwanzuye ko uwo mwanzuro wemewe n'itegeko nshinga. Ubutegetsi bwo kuri iyo manda bwaranzwe no kudashyigikirwa n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu by'ibihangange. 2018 ubwo Pierre Nkurunziza yatangaje ko atazongera kwitabira amatora, yiyemeza gushyigikira Ndayishimiye Evariste waje no kwegukana intsinzi mu matora yabaye muri Gicurasi 2020. Pierre Nkurunziza rero yaje gutabaruka
ejo bundi ku itariki 8 Kamena 2020 afite imyaka 56 y'amavuko. Leta ivuga ko yishwe no guhagarara ku mutima, nubwo hari andi makuru yavuga ko yishwe na coronavirus. Akaba yararyamiye ukuboko kw'abagabo. Byari bitegerejwe ko mu kwezi kwa 8 2020 yari kuzahererekanya ububasha n'uwamusimbuye. Hari haciye igihe gito agizwe intwari y'ikirenga. Amwe mu magambo rero Pierre Nkurunziza yagiye avuga yakoze ku mitima ya benshi, harimo aho yagiye avuga ko igihe cyose abarundi bicaye hamwe bashobora gushaka ibisubizo birambye ku bibazo biba bibabangamiye. Nk'inzu y'ibitabo, reka turebere hamwe amwe mu magambo yavuzwe na Nkurunziza by'umwihariko mu ijambo ryahindura ubuzima. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo tugomba kumenya ko gutesha agaciro igihugu buri gihe biva mu macakubiri, bikaviramo igihugu gutakaza agaciro n'izina ryacyo. Isomo ririmo burya mu buzima busanzwe: urwango, gushwana no gucikamo ibice, kwihorera, nta kintu bikemura uretse kwitesha agaciro no gusenya gusa. Nkurunziza yaravuze ngo igihe cyose ushidikanya udafite icyo gukora muri ako kanya, ujye ubanza witonde utekereze neza, ubundi usenga Imana ikurwanirire. Nkurunziza yarasengaga cyane, murabizi. Yaravuze ngo igihe cyose abantu bicaye hamwe babona ibisubizo birambye ku bibazo bibugarije. Buriya iyo wigize nyakamwe isi irabogama ukabibona, ariko iyo mwishyize hamwe isi murayivunjira bigakunda. Impamvu ubona rimwe na rimwe ntacyo ugeraho nuko wigize nyamwigendaho. Uramutse wishyize hamwe n'abandi hari icyahinduka mu mibereho yawe. Gushyira hamwe bituma na wa wundi w'umunyantege nke agaragara mu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Umutwe umwe, umunyarwanda yaravuze ngo wifasha gusara. Nkurunziza yaravuze ngo ibiba byose biba biri mu mugambi w'Imana. Ni nka bya ndimo nababwira ngo ntawamenya, ibyo wita amahirwe ejo byakubera umwaka ukumirwa, ibyo wita umwaku ejo ukabona niwo mugisha uruta ibindi yose. Ibikubaho utateganyaga ujye ubifata nk'aho biri mu mugambi w'Imana, wikomereze ushimire Imana. Nkurunziza yaravuze ngo iyo ufite ahahise habi, wararushye bihagije, wahuye n'ingorane, warapfushije, warahangayitse, wahuye n'ibizazane byinshi, icyo ukeneye cyane kurusha ibindi nyuma ni amahoro no kwihangana gukomeye. Icyo ukeneye ntabwo ari ukwihorera ku batumye ahahise hawe haba habi. Nababwiye ko kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Yaba isi itarakubaniye uyihoreraho, ubaho neza ukayirya. Yaba abantu bakugiriye nabi ubihoreraho, ubaho neza bakajiginywa, bakabona ko baruhiye ubusa. Kwihorera kwiza no kubaho neza. Ntabwo wabaho neza rero udashyize amahoro no kwihangana imbere. Ibi Nkurunziza nawe yabivuzeho. Yaravuze ngo nubyuka mu gitondo ukabona birakunze, ujye wibuka gushimira Imana ku munsi mushya iguhaye. Kuba urupfu rwaciye iwawe rukajya ku muturanyi ntacyo watanze, nta n'icyo urenza abandi. Hari abantu benshi bagenda mu ijoro, ariko kuba ushobora kubyuka bigakunda n'ubuntu bw'Imana. Nkurunziza yaravuze ngo ntidushobora kubaka Uburundi buhamye kandi bwunze ubumwe tutarebeye hamwe ibikomere byacu. Burya buri wese agira ibikomere. Nababwiye ko habaho ibikomere byo ku mubiri n'ibikomere byo ku mutima. Igikomere cyo ku mubiri cyakira, ariko icyo ku mutima ntabwo gipfa gukira. Iyo ushaka komora igikomere cyo ku mutima, nuko wisunga abandi muhuje ibikomere mukabyomorera hamwe. Niyo mpamvu Nkurunziza yavuze ngo ntidushobora kubaka Uburundi buhamye kandi bwunze ubumwe tutarebeye hamwe ibikomere byacu. Nkurunziza yaravuze ngo Imana yaduhaye impano y'ubuzima, ariko kubaho neza kwacu nitwe tubigiramo uruhare. Imana akazi kayo iba yarakarangije. Iyo uriho ugihumeka, uruhare rero rusigaye n'urwawe. Kubaho neza kwawe ni wowe ubigiramo uruhare. Imana yaguhaye ubwenge ngo ubukoreshe ubeho neza. Impamvu bamwe babayeho neza kurenza wowe ni uko ubuzima n'ubwenge Imana yabahaye babukoresha neza kukurusha. Imana yaduhaye ubwenge bwo gukoresha ngo tubeho neza. Ibyo rero birahagije ngo ubukoresheje kurusha undi abeho neza nyine kurenza abandi. Imana yaduhaye impano y'ubuzima, impano yo kubaho neza ni twebwe ubwacu tubigiramo uruhare. Iri ni ijambo rikomeye mwasigarana. Nkurunziza yaravuze ngo byaba ari ibihimbano cyangwa iby'ukuri,
ibibazo by'uyu munsi ntibikakwibagiza ibyahise. Buriya ubuzima ni amasomo. Isi ni umwarimu uguha ikizamini mbere yo kuguha isomo. Ibizamini wanyuzemo mu hahise hawe wabikuyemo isomo rikomeye. Niyo mpamvu ibibazo ufite ubu ngubu ubikemura ukurikije amasomo wigiye mu bizamini by'ahahise. Isi iguha ikizamini nyuma ikaguha isomo. Iyo rero wagiye uca mu bizamini byinshi ugakuramo amasomo, ibibazo ufite uyu munsi ubikemuza ya masomo. Nkurunziza yaravuze ngo naje gusanga kwishima ari ibintu byoroshye cyane. Witegereje neza iruhande rwawe wabona imigisha myinshi wahawe n'Imana yo kwishimira mu buzima. Ufite impamvu ibihumbi zo kwishimira ubuzima. Wakwishyuza umwuka uhumeka wakwishyura iki? Ko warokotse byinshi watanze iki? Ko ufite ingingo zose abandi bakaba bafite ubumuga watanze iki? Kuba uriho byose umugisha. Kwishima no kubigira amahitamo gusa nta kindi, biroroshye. Aya ni amagambo yavuzwe na Pierre Nkurunziza. Yaravuze ngo abaturage b'u Burundi bagaragaje ko bakuze, bagaragaje ubunararibonye binyuze mu kwirinda ibihuha n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Arongera aravuga ngo Imana igufiteho umugambi munini kurusha uwo wifitiye. Burya Imana ibidufiteho imigambi minini kurusha iyo twebwe dufite. Wowe urapanga ariko Imana igapanga. Nuko bimeze, jya utekereza yuko imigambi y'Imana ari minini cyane kurusha iyawe. Yaravuze ngo ibyo abantu bagutekerezaho byose ujye wibuka ko Imana idatekereza nkabo. Mu magambo yose Nkurunziza yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yigeze kuvuga ngo iyo wicishije bugufi ugasaba Imana, inyungu ziva mu masengesho yawe zigera kuri benshi. Burya nujya ubona akanya ko gusenga ujye usengera n'abandi, kubera ko amasengesho yawe ashobora gukiza abandi bantu benshi. Nawe hari igihe uzagira amasengesho y'abandi akagukiza. Haleluya bene data. Iri ni ijambo ryavuzwe na Nkurunziza Pierre, perezida w'u Burundi. Imana imuhe iruhuko ridashira. Rest in peace.